Dobro večer, poštovani sugrađani. U večerašnjoj emisiji govorit ćemo o jednom političaru iz 19. veka koji je danas malo kome poznat, a učestvovao je u mnogim važnim događajima za srpski narod. Reč je o Čedomilju Mijatoviću, o kome u knjizi Grofovska vremena govori naš večerašnji sagovornik Radovan Kalabić. Dobro večer i dobrodošli u ovu emisiju. Dobro večer i bolje vas našao. Vi ste zapravo magistar teorije književnosti i istoriograf. Poznati ste pre svega po pisanju nekoliko knjiga na temu ravnogorskog pokreta i uglavnom ste se bavili istorijom 20. i 21. veka. Međutim, u ovoj knjizi Grofovska vremena obrađujete istorijske događaje iz 19. veka i pre svega lik i delo Čedomilja Mijatovića, koji je bio jedan od najbližih saradnika kneza Milana Obrenovića. Zašto ste se odlučili baš za njega, odnosno za priču o njegovom delu? Pa ja često kažem da kao pisac da sam upotrebljavao isključivo maštu i da sam se oslanjao na tu kreativnu snagu, ne bi nikad dosegnuo ni trećinu one dramatike, onih zapleta i onih lomova kako mi je dala priliku istorijska građa vezana za grofa Čedomilja Mijatovića i za njegovu biografiju. Jer to je toliko puna, tako da kažem, biografija sa puno paradoksa da je čoveku teško poverovati da je to zaista moglo tako da se događa. Inače, na kratko da kažemo o kome se u stvari radi i da vašim gledaocima možda razjasnimo otkud grof među Srbima. Jer znate, mi nismo imali te titule u našem narodu i u našoj eliti, nomenklaturi, nazovite kako god hoćete. Čedomilj je kao političar, jer da se razumemo, nije on imao državničku viziju nikad, nego je pre svega bio dinastičar i to Obrenovićevskog tipa i kao političar za usluge učinjene ondašnjoj Austro-Ugarskoj monarhiji u jednoj tajnoj misiji odlikovan je grofovskom titulom, zatim je odlikovan najvišim ordenom Austro-Ugarske monarhije, kojim ga je odlikovao lično car Franjo Josif I i uz sve to je dobio nasljednu penziju jedne tuđe carevine. I sad kad imate te podatke pred sobom, onda logično proističe pitanje pa kakve su to usluge učinjene jednoj stranoj monarhiji koje je Čedomilj izvršio, a da naiđu na takvo odlikovanje. Znači, mora da su neke velike usluge. Najvažnija usluga zbog koje je i odlikovan i po kojoj je i ušao u istoriju jeste njegov potpis na jedan veleizdajnički dokument koji se zove Tajnom konvencijom i koji je potpisan na Vidovdan 1881. godine. Podsjetit ću i vas i gledaoce, to je dokument gde je Srbija praktično kapitulirala u miru. Ili, ako hoćete drugim rečnikom, svoj državni suverenitet i nacionalnu slobodu je jednim dokumentom predala Austro-Ugarskoj. On je potpisan naravno tajno, iza leđa drugih članova vlade, bez nekih prethodnih, da ne govorimo, javnih rasprava ili medijskih i tako dalje, i dugo godine je i bio tajni, iako se u jednom navratu i produžavao. Jer sad opet što nam logika nalaže, postavlja se pitanje kad se nešto tajno radi, koliko tu ima mutnih radnji. Logično je da sve ono što se tajno radi iza leđa javnosti, pa ako hoćete i političke javnosti i druge javnosti, sadrži u sebi elemente nečeg nečasnog. Ali kad pogledate koje su stavke te tajne konvencije i pročitate njene članove, tek onda ćete vidjeti zbog čega je to moralo biti izvedeno tajno. Naime, u toj tajnoj konvenciji iz 1881. Srbija se obavezivala na onaj teritorijalni limit koji je postavljen još na Bečkom kongresu. A to je ni pogled preko Save
Drine i Dunava. Zatim ni pedalj južno od Kosovske Mitrovice i ni milimetar zajedničke granice sa Crnom Gorom. Praktično, ako stavite kartu geografsku pred sebe, vidjet ćete da je onda to opterećenje i ograničenje u kome je Srbija teritorijalno bila okružena sa 3 strane. Sa severa, sa zapada i sa jugozapada. I praktično je ostao samo prema istoku njen prostor, a u tom pogledu, da bi stvar bila još gora, u tajnoj konvenciji Srbija se obavezivala, između ostalog, da će sprečavati svaki kritički glas koji bi dolazio od strane Srba na ovom etničkom prostoru izvan matične države Srbije, a koji bi bio eventualno zahtev za slobodom, zahtev za kulturnom autonomijom ili bilo kojom drugom autonomijom. I između ostalog, Srbija se obavezivala da u slučajevima ratnih delovanja neće dozvoliti prisustvo nikakve dobrovoljačke vojske na svojoj teritoriji, pa prema tome najviše ruske. Iz prostog razloga što je istorijsko iskustvo govorilo da najviše u tim ratnim operacijama, kada je Srbija bila ugrožena, najviše je dobrovoljaca dolazilo iz Rusije. Prema tome, eto zašto je dobio titulu Čedomir Mijatović i zašto se ova knjiga zove Grofovskim vremenima, da ne bi čitaoci bili u početku u nedoumici otkud nama Srbima jedan grof. Tajna konvencija je potpisana 1881. godine i u ovoj knjizi vi objašnjavate da njeno potpisivanje nije bilo samo u interesu tadašnje Austro-Ugarske monarhije i Beča, već pre svega i Londona. Pa vidite, razlika u nastupu bečke diplomatije prema nastupu britanske diplomatije prema Srbiji, ona ima jedan te isti cilj i on je uglavnom štetan po naše nacionalne i državne interese, ali su različiti metodi. Znači, različito se metodološki pristupa. Beč kao teritorijalno bliži, on je uvek nastupao, tako da kažem, otvoreno, brutalno i bez zadrške. Za razliku od njih, Britanci su sprovodili podmuklu jednu politiku i perfidnu politiku prema Srbiji, ali je rezultat uglavnom ostajao isti i štetan po naše interese. Sad, u trenutku dok se potpisuje tajna konvencija, imajte na umu da London podržava Austro-Ugarsku u svim njenim stavovima i nastupima prema Srbiji, kao što je ranije podržavao Tursku carevinu. Jednostavno stoji istorijska činjenica da Englezima nije padalo na pamet da postave pitanje kakvo je to ugnjetavanje pravoslavnih naroda na celom Balkanu od strane turskog zavojevača, nego su jednostavno imali Tursku kao svog ekonomskog partnera, pa vi ako uzmete testament koji ostavlja njihov premijer, čuveni Benjamin Disraeli, svojim nasljednicima, onda ćete vidjeti da ih on opominje i kaže: engleska diplomatija na Balkanu treba da se oslanja na Tursku i na Albance. Znate koji je bio razlog? Razlog je bio jednostavan. Da ne bi slučajno ruski uticaj na Balkanu bio veći. Odnosno da suzbiju ruski uticaj na Balkanu. Jer su Englezi vazda smatrali Srbe za najopasniji rukavac ruske politike u jugoistočnoj Evropi. Čak postoje pogrdni nazivi u tom pogledu za Srbe i oni su nas nazivali ruskim konjovodcima do toplih mora. Prema tome, postoje neke geopolitičke konstante koje su od pamtiveka pa do danas, a evo, nažalost, svedoci smo da se po istom geopolitičkom štepu maltene radi i ovih dana. Ono što je karakteristično za 1881. godinu jeste još jedan važan, možda i prelomni događaj u to vreme. Pomenuli ste ga negde usput u ovoj knjizi, a to je da je ubijen Aleksandar II. Romanov, ruski car. Jeste, ruski car je ubijen u istoj godini, dakle, kada je potpisana i tajna konvencija, i to je bio jedan atentat koji, ako pogledate, pokazuje svu naivnost ruskog imperatora,
koji je nakon prvog i neuspešnog maha u kome je trebao biti ubijen, on izlazi iz kola da bi pomogao drugima koji su bili unesrećeni od tog neuspelog atentata na njega i ranjeni i ubijeni, a onda dolazi atentator koji ga ubija dok on pomaže ranjenima. Tako da je to jedno iskustvo na kraju krajeva koje je vrlo bitno i za buduće bilo ruske vladare. Ali to je 1881. godine za Srbiju i za tajnu konvenciju prethodio je jedan vrlo dramatičan opet period, koga moramo da se setimo jer nismo mi u istoriji imali samo izdajnike poput Čedomilja Mijatovića. Mi smo imali ljude koji su bili suvereni državnici poput jednog Jovana Ristića. Naime, ta kratka istorija započinje 5. oktobra i pazite molim vas datume, jer se, ako mi Srbi ne poznajemo dovoljno svoju istoriju, to ne možemo reći za strance i za one koji nam ne misle dobro. Oni vrlo dobro znaju našu istoriju i pokušavaju da određene načine i na određene datume afirmišu svoje postupke prema Srbima, odnosno nešto što oni smatraju svojim pobedama nad Srbima. Tako 5. oktobra 880. godine u Srbiju stiže jedan ultimatum. Ultimatum je ekonomskog tipa i dolazi iz Beča u kome se Jovanu Ristiću kao predsjedniku ondašnje srpske vlade u Kneževini Srbiji, od koga se traži da Austro-Ugarskoj da najveće povlastice u trgovini, a bez ikakvog reciprociteta. Jovan Ristić kao jedan rodoljub, kao jedan iskusan čovek, kao diplomata veliki i na kraju krajeva patriota, on svom pretpostavljenom, a u tom slučaju knezu Milanu Obrenoviću, kaže da je to jedan krajnje nepovoljan ultimatum po Srbiju i ako bi Srbija pristala na taj ultimatum, da ne bi bilo kraja daljim pritiscima, ucenama i da bi se došlo u tom slučaju i do političkog ucenjivanja. Ristić ne želi da primi taj ultimatum iz Austro-Ugarske, ali to itekako želi knjaz Milan, koji smatra taj upravo trgovinski nepovoljni ugovor da je za Srbiju neophodan i da za nju predstavlja, kako je on to govorio, Kaliforniju. Milan je pokušavao da ubedi Jovana Ristića s druge strane da on potpiše taj dokument i taj trgovinski sporazum. Ristić je ostao pri svome i, nažalost, njegov kabinet je morao da podnese ostavku. Ispostavit će se da je bio Ristić potpuno u pravu, jer od 5. oktobra 880. pa do Vidovdana 1881. kada se potpisuje tajna konvencija koja ima političku težinu, ne samo sad ekonomsku, vidjet ćete da je pređen mali vremenski tok. Za samo 9 meseci, od 5. oktobra 880. do 28. juna 881. sahranjena je potpuno državnost, ako hoćete i suverenitet Srbije. Mi smo postali 1878. na Bečkom kongresu nezavisna država, a 1881. već smo kapitulirali u miru i predali maltene na upravu se Beču i Habsburškoj monarhiji. Da, Čedomilj Mijatović bio je potpisnik te konvencije, ali zapravo to je podržao i knez Milan Obrenović. Tako je. I nije samo Čedomilj Mijatović bio potpisnik te konvencije, on je bio potpisnik i pristajanja na ovaj ultimatum trgovinski, koji nije hteo da potpiše Jovan Ristić, tako da se on po Živanu Živanoviću, čuvenom srpskom istoričaru, koji ga opisuje kao čoveka koji se preporučio za sve prljave poslove ondašnje kneza Milana. Znači, on je s lakoćom potpisivao sve ono na što bi drugi srpski državnici od integriteta itekako razmišljali da li da stave svoj potpis ili ne. Ali vidite, istorija je kao vulkan. Ona je opet vrlo nepredvidiva. I ono što se u narodu kaže, kolo sreće se okreće. Jesu oni skinuli Jovana Ristića sa čela vlade Srbije ondašnje,
ali nakon 8 godina su morali da zovu Jovana Ristića da spašava što se spasti može, pa da bude ponovo predsjednik vlade, ali to je već priča. Da pojasnimo pre toga zašto je Milan Obrenović razmišljao na, kako eto vi tvrdite, nesrpski način, nije vodio računa o srpskim državnim interesima i podržao je potpisivanje tajne konvencije. Pa vidite nešto, nije Milan bio u početku rusofob, jer se skoro svingina zagonetka srpske politike vrti oko jedne geopolitičke ose, a to je odnos prema Rusiji. Sa zapada oni nas doživljavaju tako kako smo malo pre definisali i to su otvoreno rekli. Dakle, mlađa ruska braća, najopasniji rukavac ruske politike na Balkanu i ruski konjovodci do toplih mora. Kogod bi u srpskoj politici pokušao da napravi bilo kakav prirodan i da tako kažem prijateljski odnos da održi sa Rusima, taj je već bio stavljen na tapet i pod senkom sumnje sa zapada. Svaki onaj koji bi radio na tome da zahladni što više odnose sa Rusijom, pa čak ako može da bude i protivnik Rusije, njima bi takav dobro došao. Očigledno je u svojim kalkulacijama političkim knez Milan se oslonio i poverovao u zapadna obećanja. Da se razumemo, nisu oni njega puno tu ni izneverili, jer su mu obećali nakon potpisivanja tajne konvencije da će dobiti nasljedno kraljevstvo zvanje. I u tom pogledu su ispunili očekivanja, jer je Srbija 22. februara 882. godine postala kraljevina, a dinastija Obrenović nasledna kraljevina, i znate ko je prvi priznao? Habsburška monarhija, odnosno Austro-Ugarska. Ali s tim što i to ima jednu svoju čudnu predistoriju, jer se to desilo upravo u vreme najveće afere novčane ili finansijske afere, koja se zove Bontuovom aferom. Dakle, i u to vreme su postojale ekonomske afere. Pa kako da ne? Slobodan Jovanović kaže da je kvarenje naših političkih naravi započelo u prvom dodiru sa zapadnim zlatom, odnosno sa stranim zlatom, ako sam ga dobro citirao, i to je taj slučaj sa Bontuovom aferom. Ukratko, o čemu se radilo? Pod stalnim izgovorom da vrše evropeizaciju i modernizaciju Srbije, koja je po njihovim procenama bila jedna zaostala država. Uzimani su krediti i rađeni su projekti. Sve je to skoro isto, da vam kažem, kao i danas, samo što se naziva drugim imenima. Sad se to zove privlačenje stranih investitora, dobijanje novca iz projektnih fondova i tako dalje, ali tu je bilo dosta prostora za manipulaciju i za korupciju. U zasedanju skupštine, jedne od skupština ondašnje Kneževine Srbije, kao grom iz vedra neba, pukla je vest da je bankrotirala Bontuova firma, koja je trebala da finansira i izvodi radove na pruzi Beograd-Niš, što je bilo dogovoreno još na Berlinskom kongresu. Bontuova firma se zvala Generalna unija. I to je bila zaista jedna evropska afera, ako hoćete, ne samo, ona je nadišla naše uslove. Pošto je njoj poverena ta koncesija, i to bez prethodnog nečeg što bismo danas nazvali tenderom, jer je Jovan Ristić pokušao da u zakonskim okvirima sprovede obaveze koje smo preuzeli na Berlinskom kongresu. I u tom pogledu on je dao prvo da ide na tender, odnosno na konkurs ili licitaciju, kako god hoćete, pa da se izabere najbolji ponuđač. Najbolji ponuđač u to vreme bio je ruski konstruktor železnica Poljakov. Jer, pazite, Rusija u to vreme gradi prugu od Moskve do Vladivostoka, nekih 11.000 kilometara. I to za vrlo kratko vreme, da ona bude izgrađena pre Rusko-Japanskog rata iz 1905. godine.
I sad zamislite, oni koji grade 11.000 km za kratko vreme ne mogu da dobiju da izgrade nekih 200 km od Beograda do Niša. Ne, bio je u pitanju sukob kapitala. I tu je bilo rečeno, samo ne sme ruski kapital da uđe u Srbiju u tom trenutku. Zato kad uklanjaju Jovana Ristića, bez ikakvog konkursa uzimaju... Koji je bio rusofil inače? On jeste bio rusofil, ali pazite, on je bio državnik, pre svega. Državnik, pa tek onda se može reći rusofil, čovjek koji je legitimno i legalno vladao i držao se zakona. Kad dolazi Čedomir Mijatović na vlast i njegovi ondašnji naprednjaci, jer treba reći da je on pripadao naprednjačkoj partiji, onda su porušene sve zakonske osnove. Oni to daju bez skupštinske rasprave, bez tendera, bez licitacija i tako dalje. I šta rade u tom trenutku? Iza leđa Skupštine i vlade izdaju menice države Srbije, i to dva iznosa, ogromna iznosa, da ne zna niko, Bontu. I u trenutku dok je Bontu u zatvoru, menice države Srbije su u njegovim rukama, a Generalna unija mu je propala. Sad pazite šta se događa. Kompletna vlada Francuske pada, ali u Srbiji ne fali nikome ni dlaka s glave od ministara, nego dolazi čak do unapređivanja. Pa se Srbija proglašava kraljevinom, da bi se cela stvar i afera zabašurila, a traže se drugi kreditori. I naravno, nalaze se drugi kreditori, jer je ovdje bio sukob između jevrejskog kapitala i kapitala odbeglih katoličkih kongregacija, koje je predstavljao sam Bontu. Koji inače je nekada radio za Rothschilda. Nekada je radio za Rothschilda i vidite, to je velika afera koju je opisao Zola u svom romanu Srebro, gde se prepoznaje lik jednog od Rothschilda iz Pariza. I onda se, dakle, nastavlja gradnja te železnice i to stoji kao činjenica, ali, kažem, u tom trenutku je već kategorija odgovornosti nestala iz političkog života Srbije, niko nije odgovarao ni za šta. A sam slučaj imovinske karte tadašnjih ministara, jer ne zaboravimo, Čedomir Mijatović je bio 6 puta ministar financija i 3 puta ministar inostranih poslova Kneževine pa Kraljevine Srbije. Kad se pogledalo šta su oni nakon te afere u ličnoj imovinskoj karti imali, onda je to u malom Beogradu, znate, paralo oči, jer su nicale njihove privatne palate kao pečurke posle kiše, a narod je, dakle, ostajao da gleda u te palate i da gleda i da sluša o tome kako se modernizuje i evropeizuje Srbija. Prema tome, imala je ta tajna konvencija svoju predistoriju i to opet vrlo burnu predistoriju. Da, nekako Srbija je uvek bila između istoka i zapada, a u to vreme o kome govorimo, znači u tim godinama stavilo se otvoreno na stranu zapada. Šta je onda usledilo? Pa vidite, onda nastaju veliki potresi u Srbiji. To je period vrlo burne istorije sve do 1889. godine, kada je stanje postalo potpuno neodrživo za kralja Milana i kada je on na 500. godišnjicu od Kosovskog boja abdicirao. To je vreme, dakle, velikih potresa i to je nešto što se ustanovljuje kao zakonomernost. Kada potpuno uplivate u spoljno-političke vode Zapada, kao predstavnik srpske vlasti, onda vi sa Zapada dobijate, prevedeno na narodski rečnik, dobijate potpuno odrešene ruke da pljačkate u svojoj zemlji koliko god hoćete, bez ikakve odgovornosti. To se išlo čak dotle da je Srbija, na našu veliku žalost, prvi i jedini put vodila jedan nepravedni rat. To je, podsjetit ću vas, onaj rat protiv Bugarske iz 1885. godine, kada je knez Milan, nahuškan od Austro-Ugarske i njegovih zapadnih mentora, pokrenuo rat protiv Bugara, pa su ga
ti isti njegovi mentori spasli, jer bismo tad doživjeli katastrofu u tom ratu. To je vreme kada se zabranjuju listovi, kada je ograničena sloboda štampe, a sve pod izgovorom evropeizacije i modernizacije. Skoro da nikad nije bilo manje demokratije do u to vreme. Onda vi kad pogledate druge efekte društvenog života, mi u tom periodu dolazimo na ivicu građanskog rata, jer je tad Timočka buna, u trenutku dok se pokušava oduzeti naoružanje od naroda, jer mi smo imali narodnu vojsku. Pa onda nastaju problemi, brojni su ljudi osuđeni na smrt, mnogi su i pogubljeni, neki, hvala Bogu, i pomilovani. Ali dolazi do najveće i najopasnije, tako da kažem, pojave, a to je da što političari više kradu, dolazi do žešćeg progona njihovih političkih protivnika. Jer vi imate slučaj sa mitropolitom ondašnjim, Mihajlom Jovanovićem, koji je bio jedna od najumnijih glava u ondašnjoj Srbiji. Bio je inače rodom iz Soko Banje, a studirao je i školovao se u Rusiji. On je bio protivnik takve politike neodgovorne i neodgovorne politike potpunog okretanja prema zapadu. I njega su kao rusofila ondašnji naprednjaci proterali, smenili, pazite. Vlada smenjuje mitropolita, prvu glavu Srpske crkve, izvan svih kanona. Da su inače u političkom životu, da to pojasnimo, postojali radikali, naprednjaci, liberali i konzervativci. Tako je. Bile su tri najjače stranke, ako hoćete da pojasnimo do kraja. To su radikali Nikole Pašića, liberali Jovana Ristića, konzervativci Marinovićevi, Jovana Marinovića, a znate kako nastaju naprednjaci ondašnji? Oni se izdvajaju, oni nisu postojali, nego se izdvajaju iz radikala, iz skupštinskih klupa i formiraju svoj klub. I tako postaju napredna stranka i ulaze u vlast. Njih naravno nije bilo pre toga kao organizovane političke stranke koja je imala svoju infrastrukturu, jer ove tri stranke su imale koren u narodu i imale su infrastrukturu. Toliko u istorijatu napredne stranke. Da bi oni kad su sišli sa vlasti posle 8 godina, oni su bukvalno nestali sa političke scene Srbije, jer nikad nisu ni imali veliki ugled u narodu, niti uporište, za razliku od ove tri stranke. Ali smo zastali na tom trenutku gde je povezana pljačka sa progonom neistomišljenika. I mi prvi put u našoj istoriji tad doživljavamo da vlast smenjuje mitropolita, a onda uslovljava episkope. Uslovljava episkope da i oni se solidarišu s vlašću i da osude svog poglavara. Pošto srpski tadašnji episkopi to odbijaju i njih smenjuje vlada. I vi imate u tom periodu naprednjačke vlasti u Srbiji od 1880. do 1889. godine, dakle tih 8-9 godina praktično, imate jednu pojavu koju je Živan Živanović opet opisao kao pojavu koje nije bilo čak ni u tursko doba. A to je da Srbija bude 1,5 godinu dana bez jednog episkopa i bez mitropolita koji je u progonstvu. A oni ga nisu puštali na miru čak ni u Bugarskoj, nego je morao se skloni u Moskvu, mitropolit Mihajlo Jovanović. I onda šta rade? Pošto vide da je stanje potpuno neodrživo, jer seku granu na kojoj sede, više narod ne veruje nikakvim, nema episkopa, nema crkve, nema crkvene vlasti. Oni onda biraju jedan savet u koji ulazi većina mirjana, ne dakle crkvenih lica. I onda biraju mitropolita koga nemaju gde da hirotonišu. A biraju za mitropolita Teodosija Mraovića, koji je praktično iz Austro-Ugarske. Jer ne zaboravite, Sremski Karlovci su tad bili na teritoriji Austro-Ugarske. I znate koje onda nalaze solomonsko rešenje? Hirotonišu novog mitropolita na teritoriji tuđe države.
što se u srpskoj istoriji Srpske pravoslavne crkve nije nikad ni dogodilo. Prema tome, takvih paradoksa je bilo u našoj istoriji, ali su oni, kažem, evo, bili povezani na ovaj skoro zakonomerni način. Da bi na kraju, opet da kažem, kad su morali da pozovu Jovana Ristića, vratio se, Ristić prvo što je uradio, pozvao je mitropolita Mihajla da se vrati iz Rusije i da ponovo zasedne na presto u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, Čedomir Mijatović je bio na tim javnim funkcijama pomenutih 8 godina, a onda, kada se vratio Jovan Ristić, nije kažnjen na adekvatan način. Pa znate šta je sad tu pitanje kazne? Najviše su oni kažnjeni od strane naroda na izborima, znate, jer Ristić je postavio uslove. Ako ste već dovde doveli državu i do ovakvog nemogućeg položaja, ja ću se prihvatiti da je vodim, ali pod sljedećim uslovima. I onda je naveo te uslove. Prvi uslov je bio otopljavanje odnosa sa Rusijom, a da se ne kvare dobri odnosi koji su već postojali na zapadu. I drugi njegov bitan uslov je bio da se vlada po ustavu, donošenje novog ustava i novog izbornog zakona, biranje Velike narodne skupštine. Kad su provedeni ti prvi, tako da kažem, izbori po receptu Jovana Ristića, koji je bio i pravnik, da se razumemo, nije on bio samo liberal, političar i državnik, nego je bio i stručan čovek. Onda je u toj Velikoj narodnoj skupštini naprednjaci nisu od 250 mesta dobili ni jedan jedini glas. Prema tome, eto, možete misliti kako narod kažnjava. To je političare kod nas, to je možda bila neka najveća kazna za njih. Ali za samog Čedomilja Mijatovića nije, jer je London u stvari bio njegovo najomiljenije mesto, ne samo politički, nego i za življenje. I sad, privatno gledajući, on je i bio oženjen Engleskinjom. Ona se zvala Lawton, Elodija Lawton, i bila je za ondašnje prilike i shvatanja u Beogradu, sablasno je skoro bila ta veza, budući bračna, budući da je Elodija bila godinu dana starija od Čedomiljeve majke. Tako da je ondašnji patrijarhalni Beograd sa velikim podozrenjem gledao na tu ženidbu, a sam Slobodan Jovanović za njega daje ocenu da je njemu bilo najlakše i da stavi svoj potpis na tu tajnu konvenciju, zato što se on i smatrao tuđinom i strancem. Budući da je bio i oženjen strankinjom, da mu je očuk bio stranac, da je najviše vremena proveo u inostranstvu, da je bio okrenut sav Londonu i opsednut Velikom Britanijom, tako da je na kraju krajeva i skončao u Velikoj Britaniji, tamo je i sahranjen 1932. godine, doduše sam opusteo, onemoćao i u velikim materijalnim problemima, tako da kad govorimo o kazni, široko je polje kazne. To sam vas pitala iz razloga što sam pročitala u vašoj knjizi da je on sa 38 godina, pošto inače ministar postao vrlo mlad sa 30 godina, a nakon tih 8 godina sa 38 je skinut sa te funkcije i dobio je odmah nacionalnu penziju. Da. Zapravo nije kažnjen, već je čak i dobio nacionalnu penziju i nikada, koliko ja bar znam, nije proglašen za izdajnika u srpskoj literaturi. Pa vidite nešto, ako gledate posljedice tajne konvencije, mnogi bi istoričari objektivno rekli da je ona bila izraz možda i jedne nužnosti u onom geopolitičkom trenutku, jer imajte na umu da nije imala veliku snagu Rusija, recimo na Berlinskom kongresu, i da je sami ruski diplomatski predstavnik upućivao Srbiju, srpsku stranu diplomatsku, da uglavnom pregovara sa Austro-Ugarima, od kojih će i sa Londonom, od kojih će i zavisiti njihova sudbina.
ali vi kad pogledate, dovoljno je pogledati te članove te tajne konvencije i onda zaključiti, ako ništa drugo, zašto bi se nešto toliko krilo od očiju javnosti i od političke javnosti ako ono u sebi nema nečeg nečasnog. Prema tome njene su posljedice bile razorne i epitet veleizdajnički sasvim stoji. Narod jednostavno nije konsultovan za bilo kakvu odluku takve vrste u to vreme. Čak je i Milan Obrenović doneo jednu važnu odluku, ne pitajući ne samo narod, već i njegove najbliže saradnike u vladi. Ja sad ne znam na koju tačnu odluku mislite, ili je mnogo odluka donosio ne pitajući nikoga. Pa napisali ste ovdje jednu odluku gdje da se događalo sve i svašta, lažne dezinformacije su se pominjale, a na kraju je... Pa znate kako, zato što ih je puno, ja pretpostavljam da ne možete da se odlučite za neku konkretnu, ali evo pokušat ću ja da vam pomognem u tome. Kralj Milan je nažalost punio stupce evropske skandalozne štampe u mnogo navrata. Možda su to slučajevi sa otimanjem sina Aleksandra uz pomoć nemačke policije u vremenu dok je on još bio maloletan od majke, odnosno kraljice Natalije. Pa onda prvi pokušaj neuspešnih proterivanja kraljice Natalije. Sve je to Srbiju u evropskom ondašnjem javnom mnjenju predstavljalo kao jednu zemlju skandala. I nažalost ta privatna scena poklapala se sa kompletnim utiskom o državi Srbiji u Evropi. Ali vi imate drastičnije podatke, recimo, i drastičniju jednu prepisku koja je opet bila tajna, u kojoj kralj Milan nudi prvo Austro-Ugarskoj maltene da proda državu Srbiju. Gde mu se iz Beča odgovara na sljedeći način. Ako bi hteli da zauzmemo Srbiju, mi je ne bi kupovali od njenog kralja, nego bismo to uradili uz pomoć naših austro-ugarskih trupa. Da bi se na kraju kako završila ta priča, jer sve se to radi pred odluku konačnog kralja Milana da abdicira. U finansijskom pogledu on je tražio 3 miliona rubalja da bi pristao da abdicira i da ode iz Srbije. Jovan Ristić, kad je već bio na čelu vlade, on je i kao štedljiv čovek računao s time da srpska vlada može da izdvoji milion, ali se onda našao problem kako još za ta 2 miliona rubalja u zlatu, i onda je u pomoć priskočila ruska strana. Tako da je ona dodala ta 2 miliona rubalja i onda se našlo, ajde tako da kažemo, rešenje da se udovolji zahtevu kralja Milana, ali se on obavezao da se neće vraćati u Srbiju. Znači, odrekao se i srpskog državljanstva i pristao na to da se ne vraća u Srbiju. Naravno, prekršio je i tu svoju odluku, pa se kasnije vraćao za vreme vladavine njegovog sina Aleksandra I. Obrenovića i bio je jedan od ljudi koji je vodio vojni deo, tako da kažem, u tom kabinetu. Tako da ni posle 889. godine, posle abdikacije, nije se Milan odricao Srbije. Samo što je pokušavao da uticajem preko sina koji je vladao, odnosno preko Aleksandra, kroji na izvestan način sudbinu Srbije. Ja sam pronašla upravo o kojoj odluci se tačno govori. On je na svoju odgovornost, a bez znanja drugih ministara u vladi, potpisao član 4 koji glasi: bez prethodnog sporazuma sa Austro-Ugarskom Srbija neće pregovarati ni zaključivati politički ugovor s drugom nekom vladom i neće pustiti na svoje zemljište nikakvu stranu vojsku. Pa znate na koga se to odnosilo? Na Rusiju. Da Srbija prvo, znači, evo dotle je išlo to predavanje suvereniteta državnog, gdje se vi kao država obavezujete da bez prethodnog sporazuma i odobrenja jedne druge države nećete voditi čak ni pregovore sa bilo kojom drugom državom, odnosno trećem. To onda je pozicija, tako da vam kažem, vi ste pristali da imate tutora iznad sebe i sve se to odnosilo, kažem, na Rusiju, da se ne bi eventualno pregovaralo
o bilo čemu sa tom stranom. Jer imajte na umu da kompletna skoro naša državna politika stoji pred tim izazovom od 804. pa evo do današnjih dana. Kakav nam je odnos prema Rusiji, takav tretman dobijamo na zapadu. Što će reći? Nema tu milosti. Ili se od nas traži da budemo potpuno u opreci. Najmanje što se traži to je da budemo apsolutno neutralni prema Rusiji i pasivni. A ono što se najviše traži to je da budemo u opreci prema njenoj politici ili možda što se samo ne izgovara javno kao danas, da im možda čak uvodimo i sankcije neke kao što im radi Evropska unija. Tako da vam je eto to obrazac između ostalog, vi ste pročitali 4. član te tajne konvencije. Dovoljno je pročitati jedan član pa vidjeti koliko je to bila kapitulantska i, ajde tako da kažem, veleizdajnički akt jedan. Vi objašnjavate da su događaji iz tog vremena posle jako uticali na neke buduće događaje, pre svega na pojavu Balkanskih ratova, koji se možda ne bi dogodili da kralj Milan nije napao onda, kako kažete, nepromišljeno Bugarsku. Pa vidite, mi imamo u istoriji jednu ličnost koja je potpuni antipod Čedomilju Mijatoviću. To je Milovan Milovanović Balačko, naš predsjednik vlade iz 1911. godine, koji je potpisao i koji je tvorac, to je kruna njegovog diplomatskog rada, koji je potpisao Balkanski sporazum. Potpisnice su bile Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska. Na osnovu tog diplomatskog akta došlo je do oslobođenja ovih navedenih balkanskih pravoslavnih naroda od turskog zavojevača. I to je bio prvi Balkanski rat. Ali pazite šta je odmah usledilo sa zapada. Jer se stalno u našoj istoriji sa zapada pojavljuje jedna prepreka, jedan limit. Srbima se nije dozvoljavalo da se oslobode ni od Turske, ni od bilo koje druge vlasti, ako su na svom etničkom prostoru pripadali drugoj vlasti. Nije nam se dozvoljavalo oslobađanje i ujedinjenje. Odmah je posle prvog Balkanskog rata usledio drugi Balkanski rat. I šta sad koristi Zapad? Koristi upravo onu nepromišljenost državničku kralja Milana, koji je bespotrebno napao Bugarsku 885. Da sad oni Bugarsku nahuškaju na Srbiju i da Bugarska 913. godine verolomno iz tog Balkanskog saveza udari na Srbiju. A da ne pominjem da već te godine oni stvaraju Albaniju kao novu državu. 1912. tako? 1912. je već ona bila pripremljena, proglašena, ja mislim, 1913. godine i ona je bila samo odgovor zapadni srpskim pobedama u Prvom svjetskom ratu. Jer se jednostavno Srbiji nije dozvolilo da izađe na more, pošto bi to značilo po njima odmah izlazak i Rusa na Jadransko more, i onda su korišćene čak i od plemena koja nisu imala nikakav identitetski profil. Albanska plemena nisu čak ni jezik zajednički imali kao profil, čak su im zastavu, grb crtali u Beču, da stvore od njih albansku državu samo kao protivtežu srpskom uticaju i srpskim pobedama u Prvom Balkanskom ratu. Dakle, čujemo da se Zapad sve vreme vodio svojim interesima i jasno zacrtanim ciljevima. Međutim, 1881. godine, toliko važne kada je potpisana tajna konvencija, pomenuli smo da je ubijen Aleksandar II. Romanov, ruski car koji je bio izrazito naklonjen Srbiji. Nakon toga, čak i Rusija počinje da gleda svoje sopstvene interese i želela je da formira veliku bugarsku caravinu i da jedan deo tako srpske teritorije pripadne i toj caravini. Pa vidite, Rusija je imperija, znate. I kad gledate ruske geopolitičke nastupe, valja imati na umu da oni imaju mnogo širi pogled
i mnogo širi zahvat, ako hoćete, i mnogo širi manevar u odnosu na nas. U to vreme Ruskoj imperiji je najvažnije bilo da stvara takozvani trojecarski savez, odnosno savez 3 cara na evropskom kontinentu. To su bili ruski car, pruski, odnosno nemački, i austro-ugarski. Kako bi taj kontinentalni deo Evrope imao vladavinu saveza 3 carske i velike države, a protiv revolucionarnih nastojanja koja se u to vreme već bila debelo rasplamsala. Taj savez bi istovremeno bio brana stalnom engleskom uticaju, jer vidite, Velika Britanija kao jedna ostrvska država ima stalnu strategiju da nikad ne dozvoli na evropskom kontinentu da neko ojača toliko ili ne daj Bože da u savez uđu germanski i slovenski narodi, odnosno Nemačka i Rusija, nego da stalno budu u konfliktu i u rivalstvu i ako je moguće čak u ratnim operacijama, kako bi oni sa jednog udaljenog ostrva i izdvojeni od Evrope mogli što lakše da je kontrolišu, vladaju i dominiraju njome. To je jednostavna geopolitička formula po kojoj se Engleska od uvek i ponašala. I mi ako izađemo za kratko iz okvira ove tematike i sadržaja ove knjige, doćemo dotle da mi vidimo koja je bila i njihova strategija u Drugom svjetskom ratu. Naime, upravo je bila ta strategija. Jer vidite, velika je zabluda da je Hitler samo nikao u Americi, u Nemačkoj. Njega su podigli engleski bankari, vi imate danas dokumenta koja vam to govore. Ali je bio pripremljen kao projekat u obračunu sa ondašnjim Sovjetskim savezom. Iz iste geopolitičke formulacije. Neka se Germani i Rusi, odnosno Sloveni, toliko međusobno pokolju i iskrve, kako Englezima ne bi bio nikakav problem da oni vladaju celim kontinentom. Tako da kažem, mnogo je nedoumica i mnogo propagandi u istoriji koju smo mi imali priliku do sad da učimo, a stvari su mnogo jednostavne bile i uvek se držale interesa, na prvom mestu interesa velikih sila i njihovih geopolitičkih i strateških zahvata. I Srbija je nekako uvek bila u prilici da se odluči na koju će stranu, da se prikloni istoku ili zapadu, je li tako? Pa da vam kažem nešto, bili su pokušaji da mi budemo i most između istoka i zapada, ali sva je prilika da je to jedan uzan prolaz i jedna, tako da kažem, uska staza gde bi Srbija mogla da nađe svoj geopolitički neki položaj, ali bojim se da su nas sa zapada više gurali na to da se mi opredelimo apsolutno, a ne da imamo bilo kakvu svoju nezavisnu ili neutralnu poziciju. Jer navešću vam primjer 27. marta. Čak i onog trenutka kad smo pravili, jer 25. mart je dugo predstavljan u našoj javnosti kao jedan krajnje nepoželjan datum. Što u stvari nije bilo tačno, od nas se nije tražilo ništa u ono doba više, no što se tražilo od drugih neutralnih zemalja. Ali to naravno nije odgovaralo velikim silama i treba da imate na umu jednu logičnu stvar, koja je pretočena i u poslovicu. Tamo gde se slonovi tuku, najviše strada trava. Mi smo ipak mala država i u tim obračunima, kako god okrenete, imali smo samo najviše štete. Pomenuli ste da naša istorija nije baš adekvatno zabeležila događaje koji su se desili. Kako ste vi prikupili sve ove podatke koje ste ispisali u knjizi Grofovska vremena? Pa nije teško naći, znate, podatke, nego mi smo došli, to je taj period o kome govorimo, i do jedne možda ključne stvari kada je u pitanju naša historiografija. Jer vidite, na Berlinskom kongresu kad je rečeno, evo, priznaćemo nezavisnost države Srbije, tada je donet još jedan aneks u kome je rečeno vaša istorija, prevedeno na praktični rečnik, ima da bude od Nemanjića loze, odnosno od Stefana Nemanje.
I sve ovo prethodno što su vaši istoriografi pisali, radili i tako dalje, to ima da zaboravite. Tako da je došlo u praktičnom smislu do uklanjanja srpskog, sveslovenskog i učenog društva i na njegovom mjestu se formirala Srpska kraljevska akademija, čiji je prvi predsjednik upravo pominjani grof Čedomilj Mijatović. A prvi ministar prosvete bio je Stojan Novaković. Prvo što su oni uradili bilo je da uklone predstavnike Srpske autohtone istorijske škole. To su bili Miloš Milojević i Panta Srećković. I onda se jednostavno jedna nakaradna, jedna lažna teza o tome kako smo mi došli u nekoj seobi naroda iz Karpata, s nekih magli u 7. veku i tako dalje, onda se ona zacarila kao norma, znate. A onaj ko je čitao i Miloša Milojevića i Pantu Srećkovića i ko iole upotrebljava logično samo svoj razum, i one ljude koji tvrde da Vinča ne predstavlja ništa drugo nego materijalni dokaz našeg postojanja vekovnog i da nikakve seobe naroda nije bilo ovde, ti su ljudi skrajnuti, nekima su čak lepljene etikete da su zanesenjaci, da su romantičari, čak su ih nazivali i ludacima, predstavnike te autohtone škole, ali hvala Bogu, kako danas vidimo, pojavljuje se sve veći broj njihovih sledbenika koji dokazuju da je upravo sedište, kolevka evropske kulture ili podunavske kulture na prostorima na kojima su Srbi oduvek živeli. Jedan od njih je Jovan Deretić, koji je ove nedelje upravo održao jedno predavanje u Kraljevu i ja sam zapamtila da je rekao da čak u bibliotekama u inostranstvu, u Francuskoj konkretno, gde je on izučavao brojne spise, ima više podataka o toj ranoj srpskoj istoriji u periodu čak i pre 7. veka nego u našoj državi. Pa ali evo, kažem vam, kad to počinje? To počinje upravo u vreme vladavine, ajde da tako kažemo, kneza Milana i njegovog grofa Čedomilja Mijatovića i njegovog ministra prosvete Stojana Novakovića. Ili vladavine naprednjaka ondašnjih, da se skraćuje naša istorija, falsifikuje, sakati. I možete postaviti samo jedno, recimo, logično pitanje. Pa da li je Stefan Nemanja tek tako postao vladar ili je imao nekog oca pre toga i čiji je on bio? Znači, kao da mi nismo postojali pre toga, a to je, kažem, bio uslov da bi dominirala upravo ta germansko-skandinavska, ako hoćete da je nazovete, škola, koja se u posljednje vreme, koliko vidim, i sama odriče, ali se ne odriču predstavnici naši ovde. To je opet sad paradoks. Znate, teško je kad ste vi izučili generacije i isfabrikovali na lažnoj istoriji. Onda je teško sad tim ljudima da priznaju da je istina drugačija. Jer onda bi se postavilo pitanje validnosti njihovih diploma. Onda bi se postavilo validnosti njihovih doktorskih teza. Ali to je sad, kažem, jedna drugačija priča. Uglavnom da znamo, u ovo vreme koje se opisuje u knjizi Grofovska vremena, kreće sakaćenje srpske istoriografije i prekid sa onom školom koja se zvala autohtona srpska istoriografska škola. Da, ukoliko neko želi da malo napravi drugačiji uvid u istoriju i da se ne bavi samo zvaničnom istorijom koja se uči u školama, kako da dođe do svih ovih podataka i do knjiga do kojih ste vi došli, pa ste, eto, sagledali na neki drugačiji način istoriju Srbije? Pa da vam kažem, sve više ima, ja sam u tom pogledu optimista, sve više ima istraživača hrabrih, istraživača koji zaista zahtevaju punu objektivnost, koji su strogi i prema sebi, a tako da kažem i prema čitalačkoj publici. I onaj ko traga može da dođe do tih podataka. Mi ne možemo puno da očekujemo od naših institucija, znate. Jer vi kad pogledate šta se događa čak i na planovima školske lektire, ako mi dozvolite, evo jedan primer na kome mi upravo u Udruženju književnika Srbije radimo, a to je da povratimo
slavu imenu Janka Veselinovića, srpskog romanopisca, čijeg su Hajduk Stanka, zamislite, najčitanije delo, najčitaniji roman među Srbima, izbacili iz obavezne lektire, pa ćemo onda ove godine, i to ja mislim do kraja oktobra, vratiti medaljon sa njegovim likom u Francusku, broj 7, u sedištu Udruženja književnika. Matica Srpska je izdala reprint izdanje njegovog romana Hajduk Stanko i ustanovili smo sad prvi put nagradu za istorijski roman, za žanr istorijskog romana koji će nositi ime Janka Veselinovića. Onda, kažem, ostaje da se udruženja građana koliko toliko bore protiv tog zaborava ili protiv tog skraćivanja našeg pamćenja. Jer, priznaćete, sa svih strana upravo je najveći nalet prema tome da Srbi izmene svoju svest. To je nešto što je možda najopasnije, jer vi kad promenite svest nekom narodu, kad njegov identitet uklonite ili uništite, onda vi dobijate pred sobom jednu beslovesnu masu sa kojom se može vrlo lako manipulisati, koju možete okrenuti sad u ovom, sad u onom smeru, jer znate, to je kao i čovjek koji nema identitet. A da bismo znali koji je naš identitet, on je vrlo jednostavno sročiv, tako da kažem. Svetosavlje, Kosovski zavet, naša zajednička prošlost, naša tradicija, naši običaji, naš srpski jezik, naše ćirilično pismo. To je ono što čini srpski identitet. To su temelji srpskog identiteta. Kao što vidimo, ti temelji su napadnuti sa svih strana. Iako nema otpora tome, onda to predstavlja mnogo veći problem, čak i od demografskog problema koji imamo. O ovome o čemu mi večeras razgovaramo, vi ste govorili na predavanju u Domu vojske u Kraljevu i kada je bilo završeno predavanje, građani su imali priliku da vam postave pitanja. Koje pitanje vam je ostalo kao možda najzanimljivije u sećanju? Pa meni je izuzetno draga, pre svega ja poštujem kraljevačku publiku, jer tu je došao onaj ko je zaista osjetio potrebu da dođe. Nikakvi drugi motivi ga nisu gonili, a bilo je dosta intelektualne i upućene publike na sinoćnoj promociji Grofovskih vremena u Domu vojske Srbije u Kraljevu. Sva su pitanja bila smislena, ali nešto što je vezano za ovu lokalnu sredinu i gde sam bio vrlo prijatno iznenađen poznavanjem. Pitao me je jedan od gospode za kapetana Milana Novakovića, koji je Kraljevčanin bio. Ovo je jedan vrlo uspešan čovjek, jedna vrlo značajna figura u našoj istoriji, ali koja je opet ostala tako maltene skrajnuta ili nedovoljno afirmisana, kako bi se reklo. Za njegov me slučaj pitao i onda smo imali, to mi je ostalo upečatljivo da odgovorim na vaše pitanje. I onda smo imali priliku da razmenimo saznanja poslije toga, jer je kapetan Milan Novaković boravio jedno vreme i u Londonu upravo kod Čedomilja Mijatovića, pošto je on pripada onoj drugoj grupi, antizavereničkoj, kako bi se ona nazvala, ili beloj ruci, za razliku od crne ruke. Tako da, kažem, moji su utisci izuzetno lepi uvek u Kraljevu, posebno kada je u pitanju jedan vrlo visoki obrazovni nivo publike koja na te promocije dolazi. Vi otprilike jednom godišnje dođete u Kraljevo, ali tako, i održite predavanje? Pa jednom godišnje, da. Jednom godišnje, ali mislim da možda je to i dovoljno, znate. Za mnogo češće pojavljivanje, ono što bi rekli, svakog gosta 3 dana dosta. Ja se nadam kada ponovo dođete u Kraljevo da ćete izdvojiti vreme ponovo i za naš razgovor. Vrlo rado, ja vam stojim na raspolaganju i zahvaljujem vam na pozivu za večerašnje učešće. Hvala i vama još jednom i poštovani sugrađani, bilo je to sve u ovom intervjuu sa Radovanom Kalabićem. Do neke druge prilike, prijatno i doviđenja.